Ghana oh etoda yama amanofo no e de yaadwene pa edi akro yaadwene de etirim no ye di akro pa ene say nansia na police immigration sa forms no by security forms no by na yenam eno so by so mokoye omoko hu omoko hia no ewo enkran no yehu akwanhia eto binom ema binom enam so ehwe ohonkwa se ye bie pro no omu bu fa so bi mu tie bi mu ewo form sa recruitment mo se na making ema bi mu hwe ohonkwa yati yehu ni parodo ekogu ho ni parodo ekogu ho na fine edikan Muntaka eye interior minister na me bisa say more the number of crofam mo pe omo ade omo rest security agency yewe immigration motor forms mako 180 forms on ko 10,000 eni echire na omo to forms nwie no sa forms no sika no ekosi aye 4.45 million Ghana cedis forms no sika no ti nipa ekoto ye no sika omo enya ye no yate se yato ewe afi yenhwe kwan ya mfa so omo select omo eba ya immigration omo select nipa 1000 nipa 180 na photo forms no ya select mu 1000 per se omo ene se ye form e immigration side sa yate yanko Ghana police service so na Asiedu Nketia e dia betudwa se yese nipa omakofo omo Ghana police service no omo fo nipa 5000 o Ghana police service ena Asiedu Nketia sa na Ghana like ye your maya sabi ye serious ana na sa nipa 5000 na ma form no hefa no monko chia kronfo na so o chirema nipa bi sa because forms na ye ton ye no aye kwa abontire no enye hu nipa ne yafa no so onim so pe nipa 5000 no police ya adent na o ton forms more than that, more than 45%. Onim so pe nipa 1000 o migration ya adent na o ton forms makoma 180 na at least ka wato wa dia 2000 and oye excellent medical oye excellent ma obetime nya 1000 no ana mpo ka enya yi no ka me no ma ka mon to for ebia ka bese be ebia 120 because mo wie no nya number na mo pen ko betime sa bie but ye ton pro so eti sika no ede ku ye botom na ye wie a ye se forms na wato no kra ye ansa amfa ada ye Muntaka say because of the Ghana IMF unity no yentime recruit nipa bebre enti ne yentwan se free IMF na ye befa bia kan ho how can you tell me this story Asem a wo ka chem se eto aso mu enti wonim se opani pa say ade tina wo ton forms na ide amani pro so me se Muntaka sa me bai enkofo bebre se Muntaka the NDC aban ebuko opposition and I am correct or the NDC aban ebuko opposition because recruitment no mo ye no kwa mo fa so mo ye no enam na kwa so enam so ma fa na ma ke kra be ka say your recruitment security scandal bi o kan emra shebedwem enu bi nie se kwa ye fa so a ye fa mobrum e wo suma se no enam na kwa so enu mom na ma Muntaka be press conference afi no o kan ni padodo ma fa no Muntaka ejina emra shebedwem ka say se afanya ma ke say o wa dance bi a kire say omo di suma si dwabi efa sa recruitment no onka ana afanya say Dabi o kan wo hase ya ebeku mani ma say se speaker pa omo mo ko she wo chambers mo ko she wo dem na won ka sa security na kire eno amaso ye ka de konkon wa ama na abawie say enti se me ma to forms ni bi wo fa nipa na broso ene me make say nipa na ma fa no fine one for me ni misika de ene say you need to return my money to me ene ya na provoke refund your money to them be one for no onim say na won pe no it won't qualify ene for sika man back ni won say what when ya be so eduma
na ye wo se nyesi kanti ena na wo yesa na mo so want me refa na music am mo dia na se na mo pe mo aya apo bi ena mo boye ye ni kama fom tinu mo boye apo mo tetiri ye nsa gu achi obi antimi kama maye mo fo ni pawe hwe ni parodo e top forms na hwe ni parodo amafa nti ye Asiedu Nketia kra oye general secretary ma NDC no ono kra be kasa wo se enye enti nipa ma form no ebe no makwachi akronfo omo fan na akwachi akronfo ani tira yesa ani tira manofo no nwene ye ho sa o man we mu apart from security agency and as security service no Ghana adwuma e wa ha me fa se ye security teaching nurse no brand na say nurse for don titifie enti security any teaching said mama enu we pa na e come Ghana ye no so na ye say ye fa nipa ye fa dodo obi aba wo de hono aye politics because abra say bi ko ye campaign man enti yes o de shebo ti me amanye campaign man de no ye fa me ti sa de ye no ye poman ye anase ye pe yan kasa ye ho ye ye gino man no ye so man no anase ne o man na so ye wo ya you say ko na kasa bi kokoso be som ye no ene ye som ho interior minister mpa chopa honorable kobra biem kra sa wo ma biem ma fine ona auto form from one form no mo rete no o musika mo enti o busuafo na mo hiro mo nkwa ambaka se bi obusuani wom wa hwere ne nkwa o de so o onye bi o a o mo fa no ma mesia na ni busa se disciple for no so mo for ma na omo ko mama rukutu omo no ana mo nka ho se otimi ton forms man bro so na fo wi osa asem na oni sade wi ho anye na ekoso enye security recruitment no nko no ye ho universities mu ye ho mo frɛ ko university so bi school ni nim se ni parodo se no ope department bi ape ni parodo se na mo oton forms so man bro so university grad or university e for so ye bi teacher 24 so ye bi nursing 24 so ye bi it ya bro kasa na ye mpelifo na bi enimu no e se ye tirim it from zero basic form ye na ya bro it ye wi asa sika no ye de nursing kwa na ya nursing 20 kwa na ya so o perform so nursing 20 kwa na ya they say nursing na kwese oni protocol onko nursing omotimi ton form so amane bro so na ye wia ya be fa nursing for better 300 pe AVRAHAM. We are not serious in this country. AVRAHAM pa. See it me top forms man bros bebre. Na ya sem. And then nursing o koto kra ni say nurse o koto a your mo ya form dada. Sa recruitment e na your mo ya form dada. O mo ho. Mama ka de mo ya de brimo ni so keke. Because university pa they say mo ya dene protocol. They say be bia ko protocol. From your penny for so be see ya kasa yeso. Ye ni na ye ni obi a ho. Ye dwine ye nko aye ho. Ye pese mi nkuminya. Eno ti na mo man no ye nko so da no. She o man ye o gold. O man ye o timber. O man ye o koko. Enso sabi ye kwasre ansam ya bedi. Na se enra ni Israel tokoi. Mesi fu drivers for mo anche mo de beba. Fu anche betum se hu. Ye betum. O man ye nko na o man ye se ye timi reserve 2 weeks pe. O man ka krakawi. Ye de isika timi to fu timi reserve 2 weeks pe na o timi enu. Ti asem si obi man so sa na o timi enu eso a Ghana ye ni biem. Are we serious? Ye ne serious. Ye so that private jet akese ne afraid to kwan. Nti ye no abo aye ni. O man policy e de ba no emmo ye. Na e bampo na nipa de be hye ni sa no. On so hwe ya na. Wan kasa otiri mo beji oyibone. Ti kasa otiri ho no obi antima nyi oyibone. No man to no ba anya ba na twa meka. Me say twa to mo o man no. Me ko me na area mo ansam me pie to kawo. Identi. Honorable, mo refa no musika mom my minister pacho. Mo refa no musika mom. Nemfa asundue embra. Media libreto na safo de kantanta. Makram.